Limno ke Atletico Madrid haka semifinal Champions League. Kum taruh kruk rung final ke Arsenal. Bat haka final lakan ya kendu Persia ke PSG. Lane Persia ya ke Bayern Munich haka bakar rajung ini ke Atletico tim kandai mentah kamit. Bat penlim ke Al Hilal ya ke Al Khalej haka jileka ke Saudi Pro League de Arla Wekol. Kum taru mentah haba pek haka bijikan poin haka Saudi Pro League. Ke Al Nassr ke tam satang arpoin ya ke Al Hilal. Kapala donjing seir mentah ya ke Al Nassr ban kur trofi haka Saudi Pro League. Haka bagi jinglekai mentah kitang sak samar laisin haka Saudi Pro League. Bat karai kabakut manobane kur trofi mentah kayam haka Saudi Pro League ngila bantip luparu naduk kane jinglekai ke Banwan. Hapteng ke Al Nassr Persia ke Al Hilal. Katah ke kat ar tarik entau naime haka por kat western menme. Henry Shuaya kata ke Al Nassr kan sekun Persia ke Al Shabab haka new tarik. Lada ke Al Nassr kan lakban penlimnya ke Al Hilal kumta ke jingkermen jungka ke Ladon. Henry lada jaba ke Al Hilal kan penlimno ke Al Nassr. Ke Al Hilal kan setampoin no ya ke Al Nassr. Kum taru ke jingi kene mentah ke ayom. Bankur trofi ke Saudi Pro League per kamtam kene ke jingi lekai. Hapdeng ke Al Hilal Persia ke Al Nassr ke kat ar tarik kan sedesya ke jilekai ke ban saite nadba. Namar ke thong ke day banyak kene penyokur ya ke trofi ke Saudi Pro League. Ke Arsenal klub penlimno ya ke Atletico Madrid ke semifinal Champions League da ke aggregate goal da Arla Wekol. Kata haka faslek kile khai damar shikol ndrehne kemit haka jingile kai halaying yo ke Arsenal klayo shikol. Kata haka menit ke basau lingba bukayo saka. Henry hadubakut ke jingile kai ke Atletico Madrid kama syuban penekhaj ya kan ke shikol jong ke Arsenal. Kumtak Arsenal mentak lapoi ke final ke Champions League mentak ayom. Bat haka final kan sekendu Persia ke PSG lane Persia ke Bayern Munich haka bakar rajung gine ki Atletico tim kan dei mentak kamit. Haka baka jile kai kan long sya ke banse khajba. Warla ka PSG haka jile kai halaying kelatam shikol ya ke Bayern Munich kata dasan la saukol. Kum taruh kudno ka ayom milekai menta usnem klaim yukur trofi setia ke Atletico Madrid kamtam hendak kamtak ayom ke bakadu jong Antonio Griezmann kublai sibun.